Lakhipuronline puthokchaba June gi tang ani irai numit ki Khomjinba Pao tabirase. Ahanbada maruoiba Pao Barak Upetaka Sangrami Ekamancha Silchana Penda Papongdokre Mizoram gi CM da wakat cherol pisinkre. Barak Dairina Jungitang Amada World Milk Day ki thorom pangthokre. MPF Lakhipur District Committee amadi Global Human Rights Protection Forum na Sinam Jaipebichanu Buikai Khumnakre. Kasar Kamrangada Sri Sri Bijay Gopindagi Mandir Sangakre Udharbon ge MLA Saruk Yakre amasung Manipur da thokliba irangda awaba taraba singidamak makhatana selgi tengbang pinarakle. Hauzik mapungoiba Pao tabirase. Handak karani gi mamangda Mizoram gi tongan mafam singda Mizoram thadoklo haiduna Mizoram gi YMA amadi MZP hariba loop singa sina mitop singi dukan marfutra mathorong gi mathakta solonsin ki haibigi mayokta Barak Upetaka Sangrami Ekamancha Silchana ngarang June gi tang ama ayuki pung 13 da Silchar leiba Mizoram House ki gate mamangda tongan ba loop kaya gi oiba wakat mipam mapangthokre wakat mipam adugi matungda Mizoram gi Mukhyamantri gi mafam da piba memorandum mama Silchar leiba license officer gi kuthangda kusinaki hairiba memorandum aduda hanagi MLA Ataur Rahman Majarbuya lenana Barak Upetaka Bongo Sahitya aur Sanskriti Sammelan Kasar Jila Committee gi President Food Grain Merchant Association ki President Amra Bangali Aksa Silchar Goods Carrier Association Meitei Chambers of Commerce Humanity Foundation amadi Barak Democratic Front na chingba atai loop kayamarom na hairiba memorandum aduda sahi tawkhi Memorandum adu Mizoram House ki mamangda Deputy Resident Commissioner na Mizoram ki CM da memorandum adu jawhanki wakat mifam aduda Sadhanpur Kaisto Ataur Rahman Majarbuya amadi Sanjib Rai na chingba miyoising na wangangki সম্প্রদায়ের লোকদের ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান বলপূর্বকভাবে বন্ধ করে দিয়েছে তাদের উপর বিভিন্ন বিধিনিষেধ আরোপ করেছে বেসরকারিভাবে যেটা সম্পূর্ণ অন্যায় এটা আমরা কোনো অবস্থায় বরদাস্ত করতে পারি না এজন্য সমগ্র বরাক উপত্যকা প্রতিনিধি বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিনিধি নিয়ে আমরা একটি সংগ্রামী ঐক্যমঞ্চ গঠন করেছি সেই সংগ্রামী ঐক্যমঞ্চের পক্ষ থেকে আজ মিজোরাম সার্কিট হাউসের সামনে আমরা কয়েকটি দাবি নিয়ে ধর্ণা কর্মসূচি পালন করছি আমরা মিজোরামের জনগণ বা মিজোরামের সরকারের শত্রু নই তাদের আমরা শত্রু ভাবি না আমাদের বন্ধু ভাবি কিন্তু এজন্য তারা যতটুকু সহযোগিতার প্রয়োজন মোটেই করে না আজ আমরা ধর্নায় বসে শান্তিপূর্ণভাবে এই সমস্যার স্থায়ী সমাধান দাবি করছি যাতে মিজোরামে আইজল সহ অন্যান্য এলাকায় বসবাসকারী ও মিজো সমতলবাসী ব্যবসায়ী সহ অন্যান্য কারণে যারা বসবাস করছেন তাদের সম্পূর্ণভাবে নিরাপত্তা মিজোরাম সরকার নিশ্চিত করে Chahi khudingi June gi tang amabo World Milk Day haina pangthokpagum ngarang sagol se numit June gi tang amada Barak Dairi na malem gi sangom gi numit pangthokre Barak Dairi na Department of Animal Husbandry and Veterinary amasung Barak Animal Health Company Limited ka kusamnaraga malem gi sangom gi numit kamari lenana awareness program amangarang kasar gi puthikal da leiba Barak Dairi gi office ta pangthokre ngasi gi malem da miyoi crore chama henbana sangom season batanatana malem gi senmit loan chakhan hanbada achoba mating oiri asitanatana miyoi bagi mathau taba health and nutritional value oiba sangom amasung gi pothok puthokpada sangom na mateng pangli ngarang pangthokiba program asida Lakhipur gi block veterinary officer Jerry Jote amasung Barak Animal Health Company Limited ki representative singna numidasiga mari lenabo afam sing thambata natana san iroi sing hakjang phanana ba amasung sangom gi pothok hengat hana bagi matangda longmi singda pauta kya su thamki haina Barak Dairi na khangalakli nungairaba pao khu tang chikpa nerve ki anaba khwang janglin gi anaba brain amadi BP stroke oiruba singi anaba kayabo digital clinical magnetology scanning therapy na layeng ba yahale layeng asina hidak amata yaudana haksangi cell amadi vital organ singbu mathau ningthina pangthok handuna I tongta leiramba amot pasing sengdok pangamali amasung kidney liver heart amadi brain gi mapangal
कनखदहंदुना हक्चांग फना थंबा ngamali magnetology scanning therapy asigi kanaba lobbiu ngasimak lengsinbirago energy healing center first floor smile market central road silchar 1 Nongmaijing natabada numit khudingi ayuki pung 13 dagi nungthilgi pung 1 phawba layengzari chief consultant Dr. M. Santikumar Singha, Lifestyle Medicine Consultant, Harvard School of Medicine, USA Certified, Mobile number 9435070286. Aigi ming binodini kawe. Aigi makhong se narakpadagi chatpada problem oidana makhong se pomaga makhugi tang sida hana hore anaba se hanbe yorakpase. Adi ai atopa hidak khara charabde amu henjalakpadagi aina sir gi number se phangnabadagi sir manakta chalaga sir jengbadagi mari mangani se jengbada aigi masa se kyam jamna phai habdo I khangni dik Santi Kumar se my mom Santi Kumar se gadan ta dana lapani ati nungai re sa se nungai tawdo kari nungai tawdo se khoi gi ngak mari se nungai tawa si na ba si hinjana ko konung chang ko konung chang ba si ko si chu nungai re ngak si chu nungai re tungi wati hai ba ngam re ba si phau gi am nungai re Aigi ming es Randhani Devi kawi ai khwang na rana sikna chana tawbadagi kontha dana sikna na tawre ado Santi Kumar da jengbadagi scanning tawbadagi ai nuaire hoji MPF Lakhipur District Committee amadi Global Human Rights Protection Forum na Sinam Jaifa Bichanu gi yumda taram nokpagi thoroma pangthokre ngarang jun gi tang ama sagol senimita handak SSLC porikhada marisuba position phanglakrabi Sinam Jaifa Bichanu gi berabak leba yumda Manipuri People's Front MPF Lakhipur District Committee ki President Retired Major Purisabam Manidhon amadi Global Human Rights Protection Forum gi National President oiriba Oinam Biramani na luchingba team singna punna chatuna citation amasung selgi mana piduna ikai kumna khre Jaifa Bichanu masamakti hozai gi Azmol Foundation da ISS first year da admission lawna bachat khibana mahaki mama Sinam Ongbi Kaisam Ningol ibemagi mafam da kusinaram khre haire thoramda MPF Central Committee gi VP Dr. P. Ras Bihari Lakhipur District Committee ki Assistant General Secretary Salim Nongyai, Advisor Khaidem Kanta, MPF Sonai District Committee ki Secretary Laisram Pari, Member L. Syamol Chingba Miyoi Singh Sarujaki. Nakalamaromda handak Dalit Sahitya Academy na Laibag asigi miyoi tarada mana pinanaba lauthorakpada Lakhipur ki Khaidem Kanta ki ming yaurakpada MPF Central Committee ki President Yengkhom Upendra amadi Secretary General Leisungbam Ingangan bana nungaipa phongdoragli. Kangan japa ama afaba makhalgi mini ATM machine pambiba singna mini ATM gi damak Spice Money gi masak naiba distributor ama oiriba Lakhipur Hospital manakta lairiba Rosen Enterprise ta pau phongnabiu mobile number 7002698857 number asida asima contact obiu Lauthok jaba ama Lakhipur DSA na sinduna District Boxing Championship 2023 lakliba Jungitang Marida Lakhipur District Sports Association Campus Poilapul pangthok lagani akupa marol gi damak Lakhipur District Sports Association Poilapul gi office tagi phangani hairi Nauna amuk sabalo eraba Kasar jila gi Kamranga da lairiba Sri Sri Bijoy Govinda gi mandir ngarang Jungitang amada sangaduna lai lengsin ki bagaloinana community hall su sangakre ayuk ki session da lai gi thorom pangthok loba matung lai lengsin ki bagaloinana Joypur Kamranga GP ki ZPC member Bijayata Mahatona ribbon kaktuna community hall su hangdokhi thorumasida GPSC ki president Laurembam Ongpi Chandrakala Singha AP member Papri Rani Datta amasung Sri Sri Bijoy Govinda committee ki president Wahengbam Joy Kumar amadi atai miyoi sing kaya sarukjakhi Nungthil ki kirton ki thoromda Udarbon LSC ki honorable MLA Mihir Kante Som lengbirakuna thorumasida sarukjakhi mahakna lakhiba sida Joypur Kamranga GP ki president ZPC amasung AP member singna taramna okhi
अथौब निंगसिंगलुप अमसुंग मितै पुकैलुप लखीपुरगी खुथांगदा मणिपुरदा थोकलिबा इरांगदा अवापा तारबा सिंगिदमक मखाताना सेलगी तेंबांग पिनरकले सिलचर बेराखाल मैरापाइबीगी माइकेतगी प्रेसिडेंट फोराइलाटपम कुसुम शर्मा वाइस प्रेसिडेंट येनसेनबम प्रमिला सिंह सेक्रेटरी येंखोम गीतिका सिंह असिस्टेंट सेक्रेटरी कोनसम ब्रह्मा देवी अदुगा मेंबर सिंगदा कोनसम कल्पना देवी संजेंगबम बेमदई देवी कोनसम अंजना देवी थौमाइजम उमारानी देवी हाउरोंगबम रेणुरानी सिंह अमदी मोइरांगथेम मीरा देवीनी अदुगा सिलचर रामनगर खेलमा मैरा पाइबिलुप की माइगेतगी प्रेसिडेंट इरुंगबम राजलक्ष्मी देवी सेक्रेटरी खोइसनाम कुसुमलई देवी अदुगा मेंबर सिंगदा कांगबम शांति देवी लेसांगथेम बेमा येंकोकपम अप्सरा देवी अमसुंग तौरांगबम नंदिता देवीनी लोइनाना लामा चिंगलेकाई रामनगरगी मैरा पाइबिलुप का लोइनाना हाइरिबा लुप अहुम असिना पुन्ना लुपा लिसिंग निफुमंगा ngarang tengbangi tamak athauba ningsing lup amasung mitei pukai lup ki kuthangda ngarang kusinakre haire athauba ningsing lup amasung mitei pukai lup Lakhipurda jungi tang ama phawbada lamdamasigi lanai lup amadi miyoi kayana kusinarakiba apunba senpham lupa lak taruk lising humbutara mapan chamaga tara sure haire aroibada maruoiba pau amukhanna Barak Upetaka Sangrami Ekamancha Silchana पेन दब फोंदोखरे मिजोराम की सीएम दा वाकत जेरोल पिसिनखरे बराक दाइरिना जुनगी तांग अमदा वर्ल्ड मिल्क डे की थौरम पांथोखरे एमपीएफ लखीपुर डिस्ट्रिक्ट कमिटी अमदी ग्लोबल ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन फोरमना सिनाम जायफेबी चनुबुई काई खुमनखरे कासार कामरांगादा श्री श्री विजय गोविंदगी मंदिर संगाखरे उधारबोन के एमएलए सरुक याखरे अमसुंग मणिपुर द थोकलिबा इरांगदा अवाबा तारबा सिंगिदमक मखाताना सेलगी तेंबांग पिनरकले Lakhipur online YouTube channel gi Khomjinba Pao sandok jaba ngasigi oinadi matang asidaloi jare